Pozdrav svima, dobrodošli u 4. epizodu na YouTube kanalu Istorijat naoružanja. Ja sam Ognjen, a danas vam predstavljamo revolver. I to čuveni Colt Single Action Army, odnosno Colt Peacemaker, u kalibru 22 Magnum. Naravno, prije nego što krenemo sa manipulacijom, prvo što radimo, provjeravamo u kakvom je stanju oružje. Kod ovog revolvera se to radi na sljedeći način. Stavimo udarač na drugi klik, otvorimo loading gate i vizualnim putem provjeravamo da li nema metak u burencetu, odnosno u dobošu. Kad smo provjerili, spuštamo udarač i pištolj je spreman za dalju manipulaciju. Ukupna dužina ovog revolvera iznosi 260 mm. Dužina cijevi u ovoj konfiguraciji iznosi 120 mm. Dok težina varira oko 1 kg, sve zavisi od konfiguracije. Država porekla, naravno Sjedinjene Američke Države. Kalibar ovog modela je 22 Magnum. U doboš ovog revolvera staje 6 metaka. Colt Single Action Army je dizajniran 1872. godine od strane čuvenog konstruktora vatrenog oružja, Samuela Colta, za potrebe američkih oružanih snaga i federalnih službi, te je sljedeće godine postao standardni vojni pištolj i to ostao sve do 1892. godine. Kompanija Colt's Patent Firearms Manufacturing Company osnovana je 1855. godine od strane Samuela Colta, a danas pripada holdingu kompanije Češka zbrojevka. Ime kompanije Colt najpoznatije po dva pištolja, Colt M1911 i po Coltu Single Action Army koji vam danas predstavljamo. Korišćen je u brojnim sukobima tokom istorije, a video je ograničen upotrebu i u Drugom svjetskom ratu. A njegova upotreba je, kako izreka kaže, osvojila i divlji zapad. Veliki broj stručnjaka smatra da je Samuel Colt više inovirao nego izmislio svoj dizajn, jer se bazirao na revolving flintlock sistemu, koji je već bio patentiran od strane bostonskog izumitelja, Elisha Colliera. Iako davno zastareo i prevaziđen sistem, kompanija Colt proizvodi ovaj pištolj sve do dan danas, što dosta govori o njegovoj istorijskoj i kolekcionarskoj vrijednosti. Postoji zaista veliki broj varijacija ovog pištolja, pre svega u dužini cijevi i u kalibru. Ovaj pištolj predstavlja jedan od, ako ne i najvažniji korak u prelasku sa crnobarutnog oružja na oružje koje koristi bezdimni barut. Originalni kalibar ovog oružja je kalibar 45 Colt, koji je u početku imao crnobarutno punjenje, ali je kasnije punjenje zamijenjeno sa nitroceluloznim barutom, odnosno bezdimnim barutom. Također, tokom 3 veka njegove proizvodnje proizveden je u preko 30 različitih kalibara. Colt Single Action Army od kontrola na sebi posjeduje sljedeće: spoljni udarač, loading gate, polugu za izbijanje čaura i okidač. Colt Single Action Army je veoma retko oružje na našim prostorima. Svoju slavu je stekao iz mnogih western filmova, odnosno filmova o divljem zapadu, a najpoznatiji je po brzom potezanju. To mi nećemo raditi zato što se nalazimo na strelištu koje nije predviđeno za to. To se u teoriji radi na sljedeći način. Prvo provjerimo da li je pištolj prazan. Pištolj je prazan. Zatim držimo okidač, pritisnemo okidač, znači držimo pritisak na okidaču. Zatim ručno povučemo i pustimo udarač. Ovo je revolver pune metalne konstrukcije, samo su korice od plastike. Ovo su plastične korice na ovom modelu. Sa ovim motivima izgledaju jako lijepo, ali postoji mnogo lepše i elegantnije korice od raznih materijala, od kojih se meni lično najviše sviđaju drvene korice, kao i naravno gravirane korice koje su prava umetnička dela. Metak 22 Magnum je metak sa ivičnim paljenjem. Mnogo je brži i potentniji kalibar od, na primjer, malokalibarskog metka 22 Long Rifle i karakteriše ga veoma prijatan trzaj. Kada želite da napunite ovaj pištolj, radimo to na sljedeći način. Stavimo udarač na drugi klik, to je zapnemo, otvorimo loading gate i ubacujemo jedan po jedan.
i ručno okrećete cilindar. I kada želimo da pucamo, samo zapnemo udarač do kraja, to jest na zadnju poziciju, gađamo, a kada smo završili sa gađanjem, da izbacimo čaure na sljedeći način. Isto na drugi klik, otvaramo loading gate i koristimo polugu za izbijanje čaura. Okreće se samo u smjeru kazaljke na satu, burence. Izvadimo jedan po jedan, provjerimo da li nema još koji metak. To je to. I sigurno spustimo udarač. To je to. Nišani su naravno mehanički i sastoji se od mušice i useka, odnosno kanala kroz koji se nišani. Okidač na revolveru Colt Single Action Army je odličan. Nemate putovanje nazad, nego povećanjem sile dolazi do odsječnog opaljenja, odnosno okidanja. Udarač na ovom revolveru ima nekoliko pozicija. Prva pozicija služi kako bi blokirala udarač i spriječila neželjeno opaljenje, ali ipak nije sigurno da se nosi naravno u državama gdje je to dozvoljeno sa udaračem iznad kapsle metka, jer ipak može doći do opaljenja. Zato se preporučuje da udarač leži na praznoj komori. Druga pozicija služi za punjenje, odnosno pražnjenje. Treća pozicija zaključava doboš, spremajući ga za opaljenje. I na četvrtoj poziciji revolver je spreman za okidanje, odnosno pucanje. Ako želite da nosite ovaj pištolj u futroli, udarač mora da leži na praznoj komori, odnosno da napunite 5 komora, a jednu da ostavite praznu. 1999. godine kompanija Colt je započela proizvodnju Colta model Cowboy, koji je posjedovao takozvani transfer bar, odnosno mehanizam koji sprečava da se izvrši opaljenje dok se ne pritisne okidač, ali je već 2003. godine proizvodnja prekinuta. Kako mu samo ime kaže, ovo je revolver isključivo jednostruke akcije. Kada dođemo u kontakt sa bilo kojom vrstom oružja, jedno od zlatnih pravila je da budemo upoznati sa tim kako oružje funkcioniše. Svjedoci smo nažalost nesrećnih slučajeva koji se dešavaju baš zbog nepoznavanja oružja i neopreznog rukovanja. Jedan takav nesrećan slučaj dogodio se nedavno, kada je Alec Baldwin jednog kolegu povredio, a drugog usmrtio na snimanju filma, baš ovakvim revolverom. Stoga kada dolazite u kontakt sa bilo kakvom vrstom oružja, budite svesni svake radnje koju poduzimate i postupajte savjesno kako se takvi, opet kažem, nesrećni slučajevi ne bi ponovili. Prvo provjerimo da li je oružje prazno. Kada je prazno, možemo da nastavimo sa rasklapanjem. Pritisnemo ovo dugme ovdje, držimo i izvučemo spojnicu koja drži cilindar na svom mjestu. Pazite samo da ne izgubite i izvadimo cilindar. To je to. Za neko osnovno čišćenje i održavanje. Sklapa se na sljedeći način. Znači, najbolje vidjeti u MUP-u šta vam sve još treba. Vraćamo cilindar. Ono najvažnije vi imate, to je taj, to je. I vratimo spojnicu na svoje mjesto. Znači, ostalo vidite s njim u MUP-u. I provjerimo da li sve funkcioniše. To je to. Pištolj je sklopljen.
Ovaj legendarni revolver, kao i čitav arsenal drugog oružja, možete da probate u streljani Target, uz ličnu kartu. Ukoliko vam se sviđa naš sadržaj i ako biste želeli da više pucamo i da vam predstavljamo još zanimljivog oružja koje je oblikovalo istoriju. Podržite nas novčano preko Paypala i Patreona. Linkovi su u opisu ovog videa. Pretplatite se na naš kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!